Ngubingelele ngiphinde ngwamukela umbukeli kuSimanzozo. Sikulesela zona-ke iy'ndaba ey'fika ngaso-ke isikhathi. Umlandeli womculo maskandi okanye-ke umlandeli wakhe-ke uKhuzani-ke umfoka Pongose ukhala-ke ngomzila-ke odliwe uyena laphana-ke uChris Brown. Sokhumbula ukuthi imbukeli-ke indumezulu-ke yomcimbi laphana-ke owenziwe uChris Brown okokuqala-ke njengoba lokho abakhona-ke laphana-ke uChris Brown uyaqala-ke ukufika laphana-ke ezweni laseNingizimu Afrika ezoperforma noma-ke ezowenza-ke umcimbi wakhe obe yimpumelelo kakhulu agcwalisa laphana-ke istadium i-FNB njengoba-ke uyibonela mbukeli-ke laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Umlandeli-ke ukhala ngakho ukuthi ngempela-ke umzila-ke usewudlile-ke yena-ke uChris Brown lento-ke eyenziwa yena-ke uKhuzani-ke laphana-ke ngomcimbi laphana-ke endiza-ke emoyeni naye-ke uChris Brown sevele wayenza naye ukuthi-ke laphana-ke uma-ke kucishwa-ke ibani noma-ke ama-light estadium kukhanyiswe-ke amafoni abalandeli bekhanyise-ke amafoni nalaphana-ke nangempela-ke bakwenzile abalandeli laphana-ke noma-ke bebezobuka yena-ke uChris Brown laphana-ke emcimbini wakhe mbukela uyizwele-ke nangu-ke yena-ke laphana-ke umlandeli waKhuzani-ke ekhala ngempela ukuthi nangu yena-ke uChris Brown ezodla-ke umzila wakho wemfoka Pongose. Siyabonga. Wekhuzani hayi le ndoda izodla umzila wethu. Hayi wayibona izodla umzila wethu le ndoda wekhuzani. Nangu uChris Brown ezodla umzila wethu kuba awusumhlebelani kanti ngenkathi useNew York wendoda wamhlebela ukuthi akafike enze njani. Hayibo hayi inkathi yancane. Hey kunamandla lapho kuChris Brown wekhuba kunamandla. Hey kusehlula ukuya nokubuya. Nangu untanga wethu. Yithi abanikazi bomzila lapha eSouth Africa amadoda sihlele esihlalo nesijika sithi aphula ngomese. Ha! Awuke sithi aphula ngomese awubhek. Sikade umzila lapha awubhek. Awuke sithi aphula ngomese awubhek. Sikade umzila lapha awubhek.